shabilesin liqaqua Jesucristo o sibaon San Juan. Utna baleb la judi ke kulak sarochor lish Marta ut lish Maria resh kojo bankileb chol chrish kamik liraset nakira lish Marta nakli Jesus yo chichalk ki el chish kulbal ut lish Maria ki kanak sakap kishchelish Marta reli Jesus Aqua kuitarak kong katani ingkarak kamikwas Shaban anak ko na kuininaw nakjish ko nilitat sa ama chirulios dish kya kulidios kishchele Jesus re Laquas ta quaglir quichic chiyoyo. kicha oklish Marta Inaw naktakwaklir kuchik sashkwaklir hikeb chichocholi kaminak saroso hikeb likuta kishchele Jesus re La in liquaclic quichic chiyoyo utlituam. Anina pa banque ustatakam taquanx yuam. Utchishunili yoyo utnikinish pap ma haruch takam. Manakapabay kicha okan ut kishche Agua la inimpa naklat li Christ liralalios litento ta kulung sabi chicho Ratin likakwa Shirika
sufrir. Mahalina ron makomple para siempre mi Dios. Nilaok at kulirailan, kakakasas ka ba Jesu Christ?